Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Apay nga nagiwarwaras iti kape. Dahil mo, jubilar tayo. Dumanong kay tunay, tak mo makitang dagiti bangkay. Bangkay? Dagiti bangkay? Anya ti kaya ito asawan? Sana po mo na ito eh. Sana! Barok! Oh my God! Kuyugan ka, ito unag. Kuyugan yun. Sana? Anya ti kaya ito asawan na ito eh. Sino dagiti natay? Oh my God! Barok! Nasaya at tandakan. Nasaya at launay. Dua alumon. Tanawam dagiti lungon. Barok. Tapno makitam. No asino na. Manang. Apong Victoria. Sam! Sam! Apay! Ang yatin patay na! Sam napot mo! Nanay! Barok. Kasta tinapasamag. Dahil talaang tasaan ko anak kita naging kriminal. Namindwa anak ang ngagak iti kanalpuong. Mabut anak met arumbuhar iti balay me. Iso anak panabasakpay iti sumagmamano a minutos. Sakbay arimwarak. Nakita na Victoria kan Magdalena, anak anasay. Iso anak patulong kadagiti karuba. Taura isuda. Mabot ang damat amakinbiyang. Gapot ang kanda, maramraman da. Saan mo yan nakita ti asawam? Ganti anak yaw. At jay balay. Naimbaga. Kasana na'y raman na napaltugan. Ti anak ko. Hindi ka tanag. Tanasalong na ti anak mo. Ay aywanan ti anak ko abakat tabalasan. Anya ti baso na nanang apong Victoria. Tapi natay na. Nangipanantay ti asawa. Intalaw na ti asawam. Kaputawan mo't nakita na hindi balayap. Iso nga mga no intalaw na hindi ng taltog. Kadananan mo. Nanang. Si Manpatakon. Apay. Apay akas to tinasang pata. Apay! Jubilar day. Kaano ti panakaitabon dagiti bangkay. Itong bigatin, nana. May katlugaya man nga daw ti panakalamay da. Iso nga itabon tayo dan. Wan. Kastamot ti kunak. Uray iti saan kapay asim magpaut. Tanarigat, lumabayag ayor uray may dagiti bangkay kan ka. Umangot na lakit day.
Ken plano nga itilikudan ti balayaw ti pakay tabunan da. Una na. Itilikudan ti balay mi. Sige nga Rudan. Tamang ibauna kiti agkali iti abot. Apakay tabunan da. Ken inak ayaban ni Padre Basilio. Taiso ti mangmisan to inton bigat. Agyaman ak nana. Nakaturok ti anak mo, Jubilarde. Una na. Adya ti planom ita. Tanay tabunan ti bangkay ni nanang mo. Kani apong mo, a Victoria. Sa pulot ti asawak nana. Kun mabalin ka di nga ibatik pailahan ka na kayo ti anak ko. Kwa, Barok. Agpasyudad nga minan ti anak ko. Tamapan manggad ijay. Kat no siya, jak maiwanan anaimbag. Tabakot akon. Sige nana. Makaawatak. Kitagyaman ako na ititulong niyo. Jak tumalipatan da ita. Alangarudad. Inakon, Barok. Saan akon ang makapagbayang? Agyaman ak manan nana. O, pagkastoy dito pagminasan. Anya tinapasamak dito eh. Bangkay. Kita at luasin na ita. Timay sa at tao na di Napoleon. Ang dapat nakadasay jay. Anya tikatasahon na ito eh. Kenapa'y ngawan tao dito eh. Awan na pulos makita ka tao dito eh. Anya tinapasamak dito pagminasa. Pedro, sa dino ti papanan nyo. Apay nga dalalaki akakadwa mo. Ing kami tapon dagiti bangkay dyan pagminasan. Ha? Bangkay? Asino tinatay? Ni Cadillo Velarde? Saan? Dagiti lima pasurot iti dahil di Napoleon. Oh, Bangkay damot aminan. anya, tapay, anyat na pasamak. Naglipas amin dagiti trabahador. Ket pinatay na dagiti lima pasurot dahil di Napoleon. Anya? Hala, hintayon. Sumurot kayo hanyak. Nakalibas, dagiti trabahador. Ano kasta? Uray ni Jubilarde. Nakalibas. Oh, nasaya at mat. Nasaya at launay. Anya ti maipahimikan ka, kapsan? Siya ni Sister Virginia, kat isumat ni Sister Teresa. Kan, apay nga daw bam amaladaga? Ibati ko mati anak ko dito kumbento. Italag ko pailahan ka na kayo ti anak ko. Apay? Ada misyon ko naskan nga ramidag. Pag-asyo. Da kayo langan ti amo ka makatulong kanya. Iti anak ko. Aywanan niyo kumapay. Ikarik. Sublak to ti anak ko. Ngam ka ano? Jack may baga, sister. Ngami karik. Sublak to ti anak ko. Sige. Mariknak anadagsan ti parukong mo. Kat no anya manday ta, amisyon mo ako nang sapay ko ma, tagbaligi ka. Anya ka diti misyon mo ako na, kabsat? Saan nanaskan may baga kada kayo, sister? Ibatet ti anak ko kada kayo. Kat da kayon ti makamukan ko ana. Sa pulot dito'y silid ni nanang tindulin na paltog ko. Di ba
katog na inted iti ni Senyor Pedro. Dayjay daan na kawan. Nalamit adit at tinangidulinan na. Inakitaan. Nalabit nga dito tinangidulinan ni Nanang. Nay, adamat gayang kandado na. Inak mangalay ti pang pagkaktap na malawatak. Aday na. Naikat kunti kandado. Kunakon kat adito tinangidulinan na. Nasayat. Kun uray dagiti bala. Adadagayam ditoy. Talagang indulin ni Nanang. Anya di tanabungon iti puraw alupot. Kitaragman. Notebook. Nabungon iti lampin na puraw. Adda nakaburda iti lampin. Olivia Liberio. Lito Natividad. Olivia. Lito. Dagita tinagan anak kaukit iti punti kayo di asyenda. Olivia Liberio. Naganti anak day di Senyor Juanito. Apay nga da ito'y alampin kanina na. Tinotbok. Kita tilinahan na. Diary. Basag amin tinakasurat iti da ito'y anotbok. Bukas ta. Siyak ti anak da di Olivia Liberio. Dandalidak inlemes dagiti dua lalaki. Idi maladagak pailaan. Sino dagito yung lalaki? Ituloy ko abasahan. Jubilar de anak. Inlimad ko ti kinataon. Sipod maladaga ka. Impatid ka unay. Pakawanin na impasurot ko ti apelyido kan ka, anak. Gapot na ita tinapanunod ko akasayaatan nga aramid. Tapno awanan ti lumtod pa'y aparikot. Sikat ti anak day di Olivia kanlito. Ti agtawid iti saniko day di Senyor Juanito. Iti pa naglabas pa iti tawtawan. Nagsabat ti dalan mi kadagiti dua alalaki. Adandani nang ilumas kan ka iti karayan. Iti maladaga ka pailaan. Nailasin ko ita. Nga uray nabayagan day di adyab. Saan anapunas iti panunod ko ti rupada. Nang luna pa'y iti nakitak ita. Iti naglabas abulbulan. Sa anak lakit di nga agbitot. Katawan sa bali. No di dabaldo kando. Dabaldo kandoro. Ituloy ko abasahan. No apay akayat da ka nga ilambas idi. Dahil tatidyak masigurado ti sumbat na. Jubilarte anak. Pakawanin na no nagilibadak ka. Ito'y surat ko tinangipagsaak iti adda iti panunod ko may papankan ka. Sadyak maibaga iti personal. Taamkak aguraan na. Ipatpatag ka unay anak ko. Ipatpatag ka. Ipatpatag ka ba't nanang? Ipatpatag ka unay. Sana tapon nung anak. Impatag na iti husto. Inaiwanan na iti husto. Kaspon nung anak mo.
Apay, anay sinagan kanya. Kasano ang masupapagan ka iti kinaimbag mo kanya. Lanang. Kasano? Kasano? Salbagmat dahi nga Alex. Sa dino tinapnapanan na. Agramang dabal ko kondoro. Saan na paya si Mang Sangpet? Nababayat na ti pagminasan. Sana rumbong at sardang ti pagminasan. Apay, sa dino ngamin tinapananda, Alex. Diyan mo! Wah! Sige, urayan asumang tatda. Mapanakon ni Timansyo na pagnanaadak. Ado ti asikas wakejay. Sana bale, tada ni Chayong ang mga sikasukan ka ditoy. Masuruna ka talaga. Jaksamot ka may ayon ni Crisanta. Senyorito, apay nga minanaskan ngay aywon lang. Maramid mo mati kay kayat mo ken kuana. Nulakit dita kayat mo. Sabagay, ngam nasaysayat na dahil disidido ang mga kanyak. Tapno na nagragsak. Saan ka di? Sigurito. Kasano na dyan pagminasan? Bayan pa lang dahil at dadagiti basurot ko ijay ang mga sikaso. Di, agyan tayo latan na talo dito yung rest house mo, senyorito. Juan Baldo, da kayo tikadwak dito ay. Ken, tapno damang bantay kini Crisanta. Tama nga, no makalibas. Dito italutan paraangan ti rest house, Toro. Agtugtugaw talatan dito eh. Baldo, ito'y payasin rek ni Senyorito Alex. Iti silid ang nakaipupukan ni Crisanta. Ha! Nagbayagarong war. Apay, umapal ka? Umapalak, Baldo. Siya kumamit. Ngam di namat gayam kaya tapasuglat. Tasawan na gayam. Mayamon ni senyorito. Tayo di pailan, inayatnan ni Crisanta. Nagpintas kami ni Crisanta. Naglibnas. Siya kumamit ni makasawa ti kaskan kuwala. Anya? Kasano ko mga makaasawa ka itikaskan ko na kat agrup-rupa ka mag-asayro. Akas iti ko na ni Senyora Lorna. Uray si Kapaldo. Agrup-rupa ka sa iro. Anya? Duwata. Oh my God. Umunagtan iti rest house. Apay, mabutang ka dito inuwar. Tanasip na. Oh my God. Umasidag ta iti seled ang nakaipupukan ni Crisanta. Alingagan ta no anya ti aramidan da. Sige po to. Mapantat. Mapantat. Ikari, Crisanta. Ayatan ka. Ipatag ka unay. Aramidak ti amin tapno agragsak ka. Lipatan mo ni Jubilarde. Gaputan na bayagan anatay. Intapon mo ni Jay pagminasan. Gaputa ginandat na kapatayan. Idi pa'y laeng ay ayaten ka. Among dayta. Ngam, inunanak ni Jubilarde. Crisanta, kaya't ka ngarakupan. Sam! Di na karapupan! Ay, ayaten ka, Crisanta. Saan ka napaluspusan tayo? Kukuha kan, Crisanta! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baldo,
magmayatin. Umapalaksi ka. Sakto, mama. Una rod, magpalnadan. Kaya't asawan na ita. Mayatan. Anda ka ni tao dito. Ito ba? Nakatlawo na senyor ito. Nalubusan na ko nga agay. Pangaasip. Ti anak ko. Abangan mo niya tinapasalag kay ko na. Saan ka na makaruwar dito, Silet, Crisanta? Saan ka matamarigatan dito, eh? Gapot adamutan CR kan banyo dito, Silet. Isar kumutan di kanam dito, eh. Pangasim na. Nalubusan na ko nga agawid. Saan ama balin? Agyan kan dito, eh. Ket saan kan ama karwar dito, eh? Aging ga iti binak maayat. Maawatam ka di, Crisanta? Ayok ka! Ayok ka! Dagas ka to! Pinatay mo na pamilya! Gaputan ka, Crisanta. Iso anaramid ko tikas jay. Awan ti kapatgan kanyak. No di siklaeng. Sige! Patayin na ko! Patayin na ko! At kasi dinaramit mo ito pamilya! Patayin na ko! Barbaman ka yaman. Jak napuputan ng ti oras. Ituloy ka jak sakulin ng manamdama. Nagkasak ko lang nga ginanakbin. Tapno na piksa ka mga sapol ka ni Crisanta. Maginanakbin. Crisanta, sapay kumata si bibiyag ka. No sino man tinangitalaw kan ka. Ang bayad tayo tinangina. Crisanta, sa dino ti ayan mo. Sa dino ti pakasarakakan ka. Sa dino. Aday tanti balay mi. Agi na nakbit. Kalpasan na. Ituloy kong tumanan ti magsapul iti asawa. Baldo, mapan kayo di asenda. Agkid daw kayo kini Lolo iti dakkalagatad. Apay ngay, senyorito. Kasapulan tayo ti dakkalagatad. Ngam na eh. Diyak kayat at kisayang nyo ti maawat yo. O sige, senyorito. Da kayo mat. Saan kayo mat amabalin na kupitan ka? Nasayat. Kalpasan na, in kayo di sentro. Gumatang kayo ti daduma paya pagan-anay ni Crisanta. Dagatay kawas sa pangturog. Anya? Anya ti katawaan? Awan, senyorito, awan. O sige, gumatang kami. Ken gumatang kayo matan iti adu atarawon tayo. Kang runaan ti arat. Araglado, senyorito. Agawan nyo lang. Nuan nyo ti imparamid ko. Isulaan karamidan nyo. Awanan ti sabalipay. Di kayo baybawag. Nalawag. Araglado, senyorito. Sayang, Baldo. Saan tama ka paniti ka barit? At ang babait ako ba? Umapalaki ni senyorito. Wenyo Doro. Binili na ta ni senyorito asaan tangag baybayan. Iso masapol nga tumpalta. Babae ko ma, Baldo. Sana bale. Takit dawin tanto ken ni senyorito armuarta. Uwan, Baldo. Intamat at babae. Ne, asidagtan iti farmhouse, Doro. Sapay kumata at dadita ni Senyor Pedro. Tapno makasarita ta anaimbahan. Anya? Dakalagatat? Dahita tibilin ni senyorito, senyor. Tapay ka no? Awanan kwarta na. Naibusan, senyor. Sa dino tayan na.
iti rest house na. Kasta ka di. Ala, mabit lang tayo kang kayo. Aguray kayo. Kano nga subli kayo iti pagminasan? Dahita ti Jack amo ken ni senyorito, senyor, ang mga numabayag pa'y. Sana bale, tadamat dagiti 5 a pasurot na ijay. Di, isudan ti mangkita iti pagminasan. Salot bakit di? Ne, apay, senyor. Awanan tinatda trabahador iti pagminasan. Ha? Ken dagiti 5 pasurot da iti Napoleon. Awandan. Nataydan. Senyor, kasano na pasamak da ita? Nalabit a pinatay ida dagiti trabahador. Sadan to naglibas. Salpag. Kasano itan, senyor? Iso nga rod nga bagam kini Alex nga agsublin ditoy. Tapno ituloy yon ti pagminasan. Dagayon ti mangituloy. Sayang unay day jaya pagminasan. Dakala kwarta ti mal-ala tayo ijay. Kasano na pasamak? O sige, senyor. Idanon ko ken ni senyorito daytoy nga imbagayo. Angam. No nakalibas dagiti trabahador, kaya't nasawan nga uray ni Jobelarde. Nakalibas man. Jan trekit di. Saan amabalin daytoy, senyor? Naskan, amaamon daytoy ni senyorito Alex. Sabon, dagitoy nga ka nagatagtabal do. Intan, ano pa tinas ka nagatawin ta? Mabantang arudan, Dor. Angam, gumatang tapay ti paggatangan iti kawas ti babae. Kawas! Juan, pangturog a kawas. Nagitay na impis. Ang baga. Kasta ti kayat ni senyorito Alex nga isuot ti babae ngay ayatan na no kasta arabiin. Mintan, kumanaw tan dito'y paggatangan iti Arab. Rita, ad-ado ti ammom iti kataltalunan. Iso asikat ti pusgak akatalak dito asyenda. Ha, senyora. Wen, agtalagak iti kabaalam. Madi po dita, sikan ti pangitalakak iti amin. Manamnamak ka di dayta, Rita. Sige, senyora. Nadayta ti kunayo. Iso ti matungpal. Anyaman aparikot. Umay kay mansyon na pagsaritaan ta. Uray pa'y basit laeng aparikot dito'y kataltalunan. Nasken, amamwa. Wan, senyora. Kat agyamanak iti panagtalagyo kanya. Pedro, imayak dito'y farmhouse takayat ka akasarita. May papanitian niya. Mabalin ka di asyakon ti pangitalkam iti asyenda. Syakon ti mangimaton. Niya? Awan metlaeng ar-aramidag. Kan kayat ko akanayon amawatwat ti bagik. Iso akayat ko ti inaldaw nga dar-aramidag. Katap no maya. Syak ko man ti mangimaton iti asyenda. Itaman pa'y, Lorna. Awan ngaminan ti sabali pa'y atalkak. Awanan ni Jovelade. Iso asyaklatan ti mangimaton iti asyenda. No kabalam lakit di, apay kit dinasaan? Agyamanak, Pedro. Kabalam ka di? Awan pagdanagam. Kabaulak. Agtalak ka kanya. O sige, no day tatikunam, patgam. Mapante de rancho, kabalyo. Salungkaran na ti rancho.
Nagyaman na kiti dalom ented mo, Goryo. Oh, anda naman na, senyor. Sige, mapan ka iti trabaho. Sige, senyor. Naglawa ti rancho. Gaputa nagtipon ti rancho. Ken ti rancho day di Juanito. Nabayag adjak na sarungkaran day ti rancho. Agam, maragsa ka na. Tay maduti baka. Nasaya at launay. Dahito ilangan ti pangipayak iti oras ko. Tamakamon ni Lorna iti asyenda. Nakadanon tan dito'y rest house, Doro. Ag tinunong ta ang mangibunag iti addo aginatgatang ta. Uno, magaduti ara ka ginatang ta. Nagmayat. Ah, bumabatan dito'y kotse. Senyorito, at yan, dagiti ginatgatang ni Akawas ni Crisanta. Kawas, apang turang. Bakit ka nakatawa? Awan, senyorito, awan. Awan kaya. Oh, Antoy ti kwarta, senyorito. Tidakkel agatad. Akinidaw mo, ken ni senyor. Nasayat. Sige. Urlosin yun dagiti ganat-gatang yun. Kaya nagluto kayo matan iti tarawon tayo. Enton madamdaman ti panagsasarita tayo. Tamapanak pa itayan ni Crisanta. Sige. Mangan ka, Crisanta. Naimas tin palutok at tarawon. Tapno maimas mo ti mangan. Gusto ko man ti panagsangsangit mo. Mangan kan tapno saan ka nagsakit? Jak kayat timangan. Uging ka iti matayag. Di ka agsawi ti kasta, Crisanta. Ala, mangan kakit din. Sipod adda tayo ditoy. Di ka pa'y pulos nang ipaunag iti tarawon. Patayin na kon! Patayin na kon! Tapno ang patinggan namin! Dapas ka! Pinatay mo ti anak ko! Malata ka pa lang na pinatay mo! Ayok ka! Ay, katika na ang pagbaga kanina, Crisanta. Alagit din, mangan ka. Tapno saan ka nagsakit? Imbundaris mo, timakan? Kaya timangan! Patayin na kon! Patayin na kon! Jantre, talagang sakit dia subsubukan nak ni Crisanta. Apay taplapo, senyorito. Labuong pa ti baso. Imbundaris ni Crisanta timpan ko akanan na. Wanya, nakaidasar kayon, mabisina ka. Awan, senyorito. Intari di kusina. Apay jay, ni baga. Oh, sige, senyorito. Mangan tayon. Sigurado ang magustuhan nyo tinlutok asidahan tayo. Karne nga adobo, senyorito. Tay, paborito. Sige, mangan tayo. Awing kayam, senyorito. At dahil bagakan ka. Namon ni ni Senyor Pedro, nga awanan tinatda at trabahador iji pagminasan. Anyo ti kayat mo asawan? Naglibas da. Kat tidakas, dagiti 5 pasurot mo, pinatay da. Ano niya? Kat ti pareho tita, senyorito. Nakalibas matan,
Dayjay at Jubilarte. Ti Jantre. Kasano na pasama ka dita? Diyan mo, senyorito. No nakalibas ni Jubilarte, amangan no agipalas. Amangan no balsan na tayo, gapo iti panang parparigat tayo ken kuana ijay pagminasan. Uri akibalas. Awan tumat lang ti mabalinan na. Saklat pati agbaligi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itay pa'y lang agpalpaliwak dito asidag ti farmhouse. Ngayon jak nakita rimor ni Alex. Agraman na giti pasurot na apada na asayro. Dakkel ti atap ko nga dapakainaigan ni Alex. Iti panagpukaw ni Crisanta. Ken patsyak launay. Iso dati ng patay kadananang. Ken apong Victoria. Agpaliwak pa'y. Amuwag no sa dino ti ayanda Alex. Tapno singirak ida. Ado ti basol da kanyak. Iso arumban nga agikarda. Jantre. Agmay-may sa ngagpampanunot ita, may papani jay pagminasan. Salbag tumat da Alex, tadi na pailang subli ditoy. Chayong! Sinyaw! Mga lakay pulutan, ipan mo iti palahangan, tayo jayak na uminom. Wow, sinyaw! Oh, ijayak langan parangan. May ati jay tanaparir. Agpanunot na kajay inuan niya tinasaya at ngaramida kajay pagminasan. Sayang ti pagminasan no awan ti mga sikaso. Sinyaw! Ato, hindi pulutan niyaw. Lisok iti lamisaan. Noon tanto pa ka sa pulan niyaw. Pukawan dakla pa, sinyaw! Oh. Adda nagkarasa ka si Jay. Ang mga noon tatakaw. Tipaldog ko. Dahil to'y tiparagan ka. Ni Senyor Pedro dahil dyan napaldog. Pumanaw akong dito eh. Saan arumpang ang makita anak ni Senyor Pedro? Baliwak tumanan tumay paliw dito eh. Awan mo't makita ka tao dito eh. Oh, nalabit nga ayop lang dyan adlaw ko itay nagkarasakas. Oh, kunak nuad na tao dito eh. Talaga paborito ko na ito yung arak. Amo miya paborito nyo day tanga-arak, senyorito. Iso nga ginatang mi parakan ka. Ado ti ginatang may senyorito. Ado ti lubot to. Nasayat, awan gayam. Adda pang panunutek. Kat masapol nga agbaligi tayo. Ano ba ita, senyorito? Ibagang lang noan niya day ta, senyorito. Sapulan tayo ni Jubilarde. Kat patayin tayo. Patayan tayo. Well, apay, narigat ka din aramidan da ita? Pakaslanas daw ka pa'y, Baldo? Saan matkat di, senyorito? Pues, sapulan tayo. Kat siya mismo, timang pataykan kwa na. Kakabsat, kaya't ko nga ibagak kada kayo. Apang nga asiyo, tasaan kayo apumampanaw dito asyenda. Gapo iti kaawanan ni Jovelarde.
Agtuloy tayo kuma iti trabaho. Senyora, abuting minute ni Senyorito Alex. Uy, good pwesto. Tawagan na kami. Di kay madanagan, tawan ni Alex. Makumikom siguro, iso adi na masango ti asyenda. Kayat ko nga ibaga, ani Rita ti agbalin akatalak ditoy. Pangasiyo, tamakikay-kaysa kayo kumakan kuana para iti pagsayatan ti asyenda. Uy, senyora. Matungpal. Agan mayap sa rin ni Jubilarte, senyora. Dayta ti Jack masumbatan. Ang adaitan iti nasayat akasasaad. Uy, gusto ka din. Mayat na lang. Masaya. Wen, manipo dita. Awanan ti mangranggas kada kayo. Yaman kami, senyora. Gaputa siya kitan, ti matulok dito asyenda. Naglawag ang ko tinaibaga ni Senyora Lorna. Ngawan ni Alex. Kat nalapit ama kumikon. Pumanaw akong dito'y. Awan ti makailasim kanyak dito'y. Gaputag lang alakay iti arwat ko. Sa pulak ni Alex, kandag iti pasurot na. Uray diti mansyon da, Senyor Pedro. Awan mat tinapaliw ko. Kaslapay kit di awan tao. Oh, saddi nung tati pang saraka ka ni Alex. Ngam sana kang agsarda nga mga sakol kadakwada. Tamok. Isuda tinangitalaw ka ni Crisanta. Dakil ti atap ko. Doon, mapalta iti balay da jubilan. Ket no makita tayo dyan, paltugan tan. Ipakita tamo ken senyorito akabaanan ta. Iti kasta, agbilip met katata. Eksperto ta, iti na ito magbaldo. Ay, sawagan bala. Matayan. Medyo bilarte. Ang tawag na. Una na kita karoba na. Di na ka na nakikita ng jubilar na eh. Di na mo tayo na. Pasipod na itapon tina. Kanti apong nakit sa akin ang nagawawin. Kasta? Oh, Sige, mapantan to. Ay na, nagrigatan aya, tikas tuya trabaho. Ay, inak mangayaw. Kalpasan na. Ilakok kadagiti nagurder kanyak. Ang, sana balin na. Tinapatag. Nadalos, ti trabaho. Ay, pampanunutak pa ikit din, ti mapan ija asyenda liberiyaw. Hamangan mo sa andak mo't lang ngawatan. Nangro na. Ta sigurado ani Senyor Pedro ti agturay ijay. Akas iti sigawd. Alpasan na. Parparigatan na ti trabahador na. Iso nga, ano saklangan ti umay mangay kayo dito bantay. Kat ilako kadagiti mayan agumatang. Ada ako, Crisanta. Ada ginatang ko aparagan ka. Mabit lang Oh, Antoy. Isuot mo. Agparis da kita. Sing-sing, pulseras, ken kwintas. Isuot mo. Tapno at adda pumintas ka. No di mo kayat. Ibagam lang tasukata. Ken inggatangan ka matan iti kakaimas akanam. Adday ta ka manen. Agsangit ka manen. Crisanta, saan ka nagsangit?
Mabitla nga, tapunasak dagiti luham. Tinupraan na. Diyan, pre. Pakitaan ka lang ang rutin mo tinasalat. Tupraan na pa, ha? Hoy! Laglag itong asam ka na makaruwag dito, eh. Mukayat ka patayan. Maramid ko. Iso abdi nagkalkalabanan, ha? Mawatan! Talagang awan, senyorito. Saan niya nakita dahil jay adubilante? Timanaw samit ten dito dito! Nasaya to kasta. Tamo na meten nga awan tisang putan na. Kasano, senyorito? Saan tayo nasa pulit? Sana balen? Ngamiti ka nito ang makita tayo. Saan kayo nagpangadwa amang paltukan ko na? Arreglado, senyorito. Tsak makaturog. Ang panunutak, ti mapa nagtrabaho, ija asyenda liberya. Agamakak man. Ay, anyata? Bunaw, inak to sumarongkar, ija asyenda inton bigat. Sarong karak man kit day, ni tatalway. Nakaturog gayam ni Crisanta. Nakaiday ti kama. Naiturog na siguro ang tinalaos abisin na. Kasano? Di namat kahit timangan. Oh. Nagpintas ni Crisanta. Amok nagkakapsot ka ni Crisanta. Isong agpay sa ganak iti kanam, ha? Masapo lamangan ka. Diyak kaya tamatay ka. Gapota ka sa pulang ka unay. Iso amangan ka, wan? Oh, dagi 20 taron mo. Mangan ka. Panawan na ditoy. Sige, panawan ka. Tapno makapangan ka. Sige. Mga anak. Wan. Masapot ang mga anak. Ang tapiksa. Iti ka nito, amay ka, nakiti kong taway naglibas. Naglibas, ha? Oh, maragsa ka ng unay, Crisanta. Gaputanangan kan. Noan yaman ti kahit mo ka nen. Iba kam lang kanyag. Tagatangag. Nalawag ka di? Sige, ituloy mo timaturog. No kahit mo tagpalas, at dadag iti kawas mo iti aparador. Mangpili ka iti kahit mo nga isuot. Maturog akon. Nabanog kiti nagmadam. Talaga akayat kon ti agina na. Ne, ada nagtuktok iti silet ko. Tiga takatulog. Kita akman. Amangan no importante ti ibagana. Sino ka? Apingin daron na ka. Apingin saram tiri daw. Sa dino ti ayan ni Alex. Ha? Ni Alex? Apay asap sa pulam. Anya ti ka sa pulam kan kuana. Sino ka? Sa dino ti ayan ni Alex. Ibagam no di mo kaya ti masaktan. Diyak mo. Saan ang nagawawid? Uray patayon nak.
Diyaka mo ti ayan na. Ibagam, no di mo kaya ti madagran. Awan ti maibagak. Saan da anagaw awid. Diyaka mo ti ayan na. Sa di no ti mabalin na pakasarakap ka ni Alex. Diyaka mo. Awan ti amok. Pangaasim. Saan na kadangran? Sige. Agyaman na. O sino dayjay? Nakastrak di ti mansyon. Kat ni Alex ti sapsapulin na. Sagat nagyaman sa Pimanaw. Ha? Nigata jubilar di dayjay? Kamakamak. Sa dino nga ta tinagnan na. Kita, iterwar. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ba't dito'y paraangan? Kita aglawlaw. Masapol ang makasaritak. Amangan no ni Jubilar di dayjay. Di ta banda. Amangan no di ta tinagnaan na. Kita ak anaimbag. Masapol ang makasaritak. No ni Jubilar di dayjay. Awanan. Nagbiitan anak kadayo. O sino dayjay? Ningata Jubilarde. Apay nga muna ti silid ko. Kat iso ti tinuktok na. No iso. Anya ti plano na. Apay asap-sapulan na ni Alex. Oh. Dayto yan ti ibang pagak. Amangan no agpindatay da adwa. Ikay kapaylaang apalpaliiwan, senyora. Naunag ti pang panunutem. Adan samot parikutyo. Amangan no ada maitulong ni Amandalon. Kaya atin yung titrabaho yun. Kuan. Tababayin ka ni Senyora. Awan, Rita. Sige nga rod, senyora. Panawan kayo pa'y ditoy. Saan, Rita? Umay ka. Agtugaw ka, dito'y abay ko. Senyora, Agtugaw ka, tagsarsarita ta. anya di pagsaritaan ta, senyora. Rita. Ado ti among maipapan iti asyenda. Ni Pedro, kan ti asyenda day di Juanito. Saan ka di? Ha? Wan, senyora. Gaputa na bayaga kun dito'y nga agtrabaho. Iso nga, ado ti amok, may papan dito'y asyenda. Idi awanan da Senyor Juanito. Sinublat manan ni Pedro. Kat kas di ti kinaranggas na kada kayo. Wan, senyora. Pudno dayta. Kinapudno na may sakpay idi ang nasaplit iti latigo. Anya. Ngam sa anak alimmaban. Nagan-ano saklatta. Apay asaan ka alimmaban, Rita. Mabalin mo kumamat nga ikamang itipan nakabagitilindag. Ad-ad-dalaan akakaasiak no kasta ti inaramid ko. Gaputa amok metlaeng nga awan laban ko kani Senyor Pedro. Oh. Rita. Adda ka di among. Maipapan iti ipapatay day di Senyor Juanito. Kan ti pamilya na. Agpatingga aklaeng iti atap
senyora. Asino ti atapem anang patay kadakwada? Jak kayat ti agsao, senyora. Nang runa tadyak na panagnakan. Isuala dingita. Tadyak ibaga. Maawatan ka. Sige, Rita. Mapankan iti trabaho. Agyamanak, iti pandakisarsaritam kanya. Sige, senyora. Apay akas to iti mapampanunot ko. Apay akas to iti marikrik na. Akas lamadandan aganak akanayon. Pampanunotag. Adakas to ti mapasamak kada Pedro. Gapo, iti napalabas. Ne, sino day jay ababae? Kumikita dito'y ayan ko. Kaslaad da sapsapulen na. Naimbag na oras mo, kapsat! Kastamat kan ka, kapsat. Ada ka di sapsapulen. Ay, kwa! Napanak iti kalapaw, day di tatalways. Ang awanon ijay ti kalapaw. Adda ka di ditoy? Ha? Nila kay Luis? Nabayagan api musay. Ha? Nabayagan na pimusay? Ay! Apay ngay adyak na amuan. Apay, kapin anom kabsat. Pagayam ko ni tatalways. Sige, inak nga rudan, kabsat. Sige agyaman na. Ay, nabayag gayaman apin musay ni tatalways. Ay anyan, ito lang aming ngay mayak si marungkar ditoy. Ay, kung gayam, inakman umarbayam iti mansyon da Senyor Pedro. Agdamagak ka ni Senyora Lorna. May papan iti anak day di Olivia. Itay pa'y ngagtak-tak derak dito amang palpaliw iti mansyon da Senyor Pedro. Ngumawan makita arumor iti mansyon. Ha? O da babae ngagtak-tak der iti samo ti gate. Sino nga taday ta? Anya ti aramiden na dita? Awan mo tao. Awan mo ti oray may sa arumwar. Kasla awan tao iti mansyon. Ay, inakaon. Baliwak tumanan ti umay. Agsagli ako ijabang. Ay na. Malagip ka ti anak day di Olivia. Nalabay. Adda pa yan pamilya na ita. Kaano kami nga ta ngagkita? Ha? Lalaki mo day ta malabsak. Nakatakdar iti sirok day ta akayaw. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ay, jak makita na imbag tirupa na. Tay lingod na matikalugong na itirupa na. Ay, naimbag na oras mo man. Anya ti aramidom iti sango ti gate na Senyor Pedro. Ay, kwa. Nabayag namin, ajak pimas pasyar ditoy. Manon, atawan tinapalabas. Kayat ko lang na kumustahan ni Senyora Lorna. Awan damat. Baliwak to na nga ati pumasyar. Sige. Ay. Pahinga ta, alinglingdan na tirupa na iti kalugong na. Ay. Kasla agdis so matan ti kalugong na iti rupa na. Sino nga taday jay at aaw? Ha? Si Kata Imay nangibating iti ubing dito saan ka di? Uwan, sister. Adalang nalipatak nga imbati. Anya day ta? Adtoy, sister.
Kinapod no day ta iti kinatao ti ubing. Iso, pangasiyo ko ma. Aywanan niyo ko ma dahitoy. Tayo to may ko alaan ti anak ko. Ala, tumot lang dahitoy. Ha? Anya day ta, kabsat. Nabungon iti puraw. Ti diary. Kantilampin ti maladaga, sister. Pangasiyo. Idulin niyo ko ma. Para iti panagsublik to. Ha? Sige. Di kagdanag. Siya ka mismo ti mangidulin iti daytoy. Maawatak kabsat. Agyaman ang sister. Kumusta ti anak ko? Nasaya at lata. Nasalunad ti anak mo. Aywanan mi anaimbag. Kat namnamaam. Asisa salunad akanayon. Kaano ti panagsublim? Jack may baga, sister. Sige. Mabiit lang, tayo nakalaan ti anak mo. Takita umpay nga umuna. Sakbay a pumanap. Nabasag ti diary, Sister Teresa. Kat, agdanagak. Takasla, maawatak ti amin. Anya ti mawatang, Sister Virginia? Tinagan ti Maladaga kat Jovilarde Jr. Ti lalaki anang yawan kat Jovilarde tinagan na. Kat adda pa kainaikan na iti pamilya ti Liberio. Uy nga rod. Malakit pulakit nga rod ti pamilya Liberio anatay. Anabasak iti pagiwan na. Ti Maladaga nga ay aywanan ta di ti kumbento. Kat adda pa kainaikan na iti dayjay a pamilya. Sister? Kasta ti panakunak. Sigon iti diary ni Jovilarde, ti anak, day di Olivia Liberio. Kasta? Katimat Maladaga, anak ni Jovilarde. Ngam, apay, sister. Imbati na dito iti anak na. Anya ti kapuna? Agibalas. Diyos ko. Sister Teresa, ilibak ta tinagan ti ubing no kasta nga dagdamdamag. Saan at tinagan na apod no ti yawag ta kinkwana? Anya nga rod? Panaganan ta iti Paul. Juan, may bagay kan kuana. Sige, sister. Paul nga rod tiyawag ta ka ni baby. Senyorito, nakunay din ni Senyor Pedro. Asublan tayo kano ti pagminasan, tasayang. Sa bagay, pudno tinako na ni Lolo. Sayang ti kwarta nga agtao di jay. Kat, anya itati planom, senyorito. Agsubli tayo iti mabiit iti pagminasan. Ni Crisanta, Itukot ko. anya? Itugot mo iti pagminasan? Juan Baldo, sana mabali na maisina kanya. Sige. Nuday tati ko nama, senyorito. Kat, kaano nga ron ti planom apanagsubli tayo iti pagminasan? Saan pa nga ita? Urayin ton, sumarudo na bulan. Agpalabas tayo pa iti maysa. Bueno, 2 bulan. Sige. Makamu kayo nga ron, senyorito. Uwan gayam, senyorito. Mabalin ka diya rumuar kami kini Doro. Papanan nyo ko ma? Mapang kami mamat agrelax iti beer house, senyorito. Sige. Gamja kahit nga agbayag kayo. Aray gawa to, senyorito. Katagiyaman kami.
Dito iti amok ka may sa nga ayo yung nagbaldo kan ko. Nangapakakmanan! Nagpapan ka ni Alex. Kaya ka naman. Dito ay pailang dito eh. Ngimjak ida makita. Alam sa nabali. Pagsubliak tamanan. Mapanak iti dando mapay ang mabalinda apagpapanan. Barang makitak ida. Diyan mamat bangin na lang saan. Iti kabarit ti papanak. Pagpapayak, manempal to! Magpayak! Oh, Sandoro. Naikati may saga po na arimuarta. Tapno ang babae. Pagpaldo! Mapantay iti ayan na iti nagpipinta sa baboy! Ang mata! Padasik tagistang may dito'y palay pagliliwan. Parang makita ka naging sapsakulan. Iti ka nito ang makitak ida. Jack idan palos po sapay. Balsak ida. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. May mayat kumano iti bangir kabaret ti papananta Doro. Ado ti babae ijay. Dito yan! Mapimpintas na iti babae dito eh. Yan... Saan ka nagbabawi amang bayad kadakwa na? Sige manlangan. Ala, bumabatan. Ito yung Jack sa lagi sa akin ko. Magsiksik! Kita na. Pinayapayan na tapay. Nagpintas, Doro. Kukwak na ijay. Kuha ka! Pasitin mo na! Alang ito na kung na! Kukwak ko na may. Sige na tayo! Kuha mo! Wow! Nagpungga! Nagmayat! Kalpasat, di ba nagsalo na awisok, tasumret kami itimay sa asilet, daytoy aklam. Sige, sige! Tamang kita ko titibabay! Ay, sarap ko iti silid! Awan makita ka dagiti sa bulag ah. Di na saya. Pumakarak iti klaro. Nagakarak-akarak langin. Kaparak iti day tagaramitan. Macampak dagiti sa bulan. Ayaman ang ibig ko, Basta lakit di sa nakapaayan iti kayat ko. Nayunak tupay dayta, kalpasan ti ilalwarta dito'y asilet. Sige. Ura dito. Awan naman. Itayak pa yung handa dito. Minsan na balay. Jack agpating kamang sapol ka na kwada. Umakarak man iti sa bali ang balay pagliwliwan. Para makitak ida. Anak ko. Kailiw ka. Mamakita. Naulpit na. Taing pandak dito'y. Diyak amo da ito'y alugar. Kunada, apinataydakan. Nukas ta tinaramid takan ka. Nasaysaya at patan amatayak. Kunada apinatayda ni nanang. Agraman ni Apong Victoria. Nagpapanik ka ni tatang mo, pinatayda. Nukas ta tinapasamak. Kayat ka ba't timatay? Oh, kay Santa.
Agsangsangit ka manen? Sumartan kan. Atuin ti ka na. Mangan kan. Diyak kaya ating agsangsangit ka ba ay? Ti anak ko. Ti anak ko. Diyantre! Sumartan ka na agsangit! Ang bayat kayo itinangina. Ang bayat kayo. Urihan nga ko iti bagbagam. Awanan ti maramidam. Naray amin na nakamang ti pamilyam. Awanan kayo itibain. Awan konsensyayo. Dasaan na kayo ti Diyos. Hindi kinadapat siya. Kanya ti haramidag. Tapno makalipas ang idoy. Kanayon ang nakakandado ti ridaw to'y sile ngayan ko. Kanayon ang nakabantoy ni Alex. Aday tamanin. Trisanta, diyak makaturog. Iswa kayat ko ang masahin nak. Masahin nak, manipod ulo aging ka itisaka, ha? Kalpasan na, si Kamat di masayag. Anya? Saan ka di amayat? Apay, di mo kaya ti mamasahe? Rumata ito! Sana mabalin. Masahin nak pa ya. Alan, erogimon. Ayop ka. Awan kinasping ti kinatakas mo. Anya pa lang kaya raramidam. Rugyamon ti masahe kanya. Wano saan? Masahin ka pa eh. Sakbay ang masahin nak. Agpili ka, Crisanta. Parbangunan doon. Naipayagtan. Sa babali, makawat ni senyorito. Sa bagay. Pagawaan kag maneho. Tapno makadaron ta dagos iti res house ni senyorito Alex. Na, senyorito. Aging inom ka man. Apay, senyorito. Sana ka makaturog. Apay nga senyorito. Di simrag ka kumaiti sa led niya ayan ni Crisanta. Tapno maimas mo ti maturog. Ang kumakaiti dan nana. Nagumak anang kabkabil kan kuan. Kinabil mo ni Crisanta, senyorito. Apay nga eh. Gapot aging gayta. Agkadkad iti kayat ko. Anya? Esos! Awan na garap lukas ta, senyorito. Saan mon samad ang mapaayat ni Crisanta, senyorito? Iso na panunot ko? Nasaysaya at siguro nga aramidom latan ti kayat mong aramidan kan kuana. Kayat naman, wano saan. Tidyan triya babay. Kasta ka dilatan, senyorito. Aganusak, aging gayti makanusak. Ngam no kas dyan nalatan. Patayak langan. Saan, senyorito? Kayo na lang. Itad mo langin kada kami ken ni Doro, senyorito. Tapno at daabal-balay mi. Nagmaya, sapay kumata mapasamak tigas na. Lorna, nasaya at nakita ka dito yung kanatangan. Apay, Pedro. Kahit ko kumusta at ikatal-talunan. Awan parikot. Nalangto dagiti mula. Gapo tanasaya at ti panagpuspuso dagiti mga aywan. Ne, anya ti kayat mo asawa ni tinay tangay bagam? No naranggas dagiti mga aywan iti mula.
Saan anasaya at ti panagdakkel da? Adda matay amula. Adda ti saan adumakkel. Adda saan nga agbunga. Ken kanayon da amaigas. Gapo ta iniggas met ti puso dagiti agay aywan. Ne, anya da kita nasasawan? Di mo ka di maawatan, Pedro? Tigo na. Nasaya at timula diti kataltalunan. Gapo ta kanayon da amaaywanan. Salbag ka, met. Nagadupay lang amin ngay pagpagam. Oh, sige. Sarong karam dagiti mula, Pedro. Ngam di mo pakibyaran dagiti trabahador. Bayam ida iti panagtrabaho da. Nalawag kadi. Andiya. Jak kayat nga adamanen sa kulitang kadakwada. Gaputano kasta ti aramida. Agpapanaw ton ti trabahador. Kat mabaybayan ti kataltalunan. Ha? Kasta ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Ita, mawatam siguro. Rita, inakpay la aginana ija mansyon. Sika kumapay laeng ti makaam mo dito eh. Wan, senyora. Kat inton alas 5, agawid kay maten. Wan, senyora. Mercy! Umasidag ka dito eh. Senyora? Kayat ko amang puros ka iti sabong. Takuyugan nakto inton bigat amapan ijay sementeryo. Wan, ma'am. Ikabil mo iti garapon nga adda danom na tapno saan amalaylay. Wan, ma'am. Adda manan ito asyenda. Paliiwag manan ti farmhouse da Senyor Pedro. Takwatag no dadabaldo dita. Masapol ang makitak ida. Kasigurado nga muda ti ayan ni Crescenta. Baldo, inton bigat. Mapan kay di asyenda. Arreglado, senyorito. Tulungan dalolo iti asyenda. Siya ka di lang, senyorito. Saan ko ka di ang kadwa ni Doro? Sika lang. Bayam ni Doro, tapno adda kadwak ditoy. O sige, senyorito. Saan mo nga usaran ti kotse? Agjip kan tulangan. Wan, senyorito. Salpag ti kastoy. Magmagnakit din na mapanaguray iti paglukanak nga pasentro. Sapay nagadayo dito'y abang. Nagadayo ti pagurayan iti jeep. Ngam sana pala. Agtong palaklatan iti kayat ni Senyori. Oh, makapasikur ti kastoy. Agmay may saklatan nga umininom iti arag. Senyor! Oh, Balto. Ano saya tadda ka? Asino ti kadwam? Agmay saklan, senyor. Apa di mo kadwa da Doro ken Alex? Agdada iti rest house ni Senyorito Alex, senyor. Anya ti araramidan dayjay? Saan ang mapanawan ni Senyorito Alex ti babae? Ngay ayatan na. Andiya. Apay nga ro da di na isangpet ditoy? Sana mabalin, senyor. Apay asana mapalin? Nagaputa ang mga no makapaluspos manan. Andiya. Nasarakan na ngaminan ti babae anabayag asapsapulan na. Andiya. Wan, senyor. Nasarakan nan ni Crescenta. Apay nga ro da di na isangpet dito tapno agasawa dan. Senyor, saan ang mabalin? Gapota ni Crescenta ket asawa ni Jubilarde. Andiya. Asawa ni Jubilarde? Dahil katipod no, senyor. Inasawa ni Jubilarde dayjay babae?
Ti babae ako na idi ni Alex nga kalay sana. Wan, senyor. Ngam sana bale. Tanagaw matlaang ni Senyorito Alex. Isungay ta, agdandanadan iti rest house ni Senyorito. Italaan manan ang malagip ko ti sumarungkar dito simenteryo. Ang banglaan makanayon asarungkaran niyo ti tanam day ti anak niyo, senyora. Ha! Ada nakatakder a lalaki iti tanam day di grasya. Dayjay, pumanawan. Sino nga ta dayjay? Umay ka. Umasidag ta iti tanam ni grasya. Wan, senyora. Ni, senyora. Adda pa'y gayang sabong nga inkabil na itirabaw ti tanam na. Kan, adda matong kandila a pinasgidan na. Uwan nga ron. Sino nga ta dayjay a lalaki? Apay ang nagpasgad iti kandila kan adda pa'y sabong nga inkabil na iti tanam day di grasya. Amangan no may saan napatagkin ni Gracia, senyora. Ha? Ngam, asino? Napanmat nga minadagos. Kasarita takum apay. Wan nga rod, senyora. Sana balin. Ala, irwar mon ti kandela, tapas ganantan. Kanikabil mon iti sakaanan ti tanam ti sabong nga awit ta. Wan, senyora. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Panagkunagkat na rigat ko ang masapulan da baldo. Nalabit ang naglamang da. Anyang tatiraminag. Masapul ang makita kita. Isu amang panunutak itinasaya at apamuspusan. Tapno masarakak ida. Mercy, saan mo aliplipatan asibugan dagiti masetas dito hardin? Iti kasta, nalangto dalagta. Ken saan daan na imot nga agsabong? Wan, senyora. Kanayon mo adalusan. Ikatem dagiti ruot nga agtubo. Wan, senyora. Nasayaat. Ken uray iti aglawlaw to'y mansyon. Kanayon mo adalusan. Tikayat ko, nadalos a kanayon ti aglawlaw. Wan, senyora. Senyora. Talaga ka di agito'y kayo ngagnarit. Aginggat-ingana. Wen, siyak ti agnod dito'y. Tadyak kayat ang mabaybayan da ito'y a mansyon. Wan, senyora. Gaputa sayang mat no mabaybayan. Sapay nagpintas a mansyon. Sige. Panawan ka pa'y dito'y hardin, Mercy. Tasyakon, ti mapan agluto. Ha? Ay sana, senyora. Siyaktaw. Syakon. Nagado ti aramidam. Iso asyaklatan. Hey, sige nga raw, senyora. Agyaman na. Nalpas ko matlaang ti trabaho dito halden. Ha? Inak iti paraangan ti mansyon. Tagsagadak man. Hey, nagado ti bulbulong anaragral. Gapot iti panagangin na. Dudua kami lang kini Senyora Lorna iti dayto a mansyon. Tawan meten ni jubilar de. Sabihin nung nga tati ayan na ita. Da magkuan na kalibas da kano iti pagminasan ni Senyor Pedro. Bersi. Mercy! Ay! Ha? Jubilar de? Ayan ni Senyora Lorna. Adda di taunag. Iti kusina. Bersi. Awan ko mati pangibagbagaan nyo. Anak kita dak ditoy. Ili medyo ti kadak ditoy. Uwang! Maawatan ka. Sige, umunag ka.
Pasitlaang tilinotok. Gaputa dudwa kami laang kan ni Mercy amangan. Naimbag ko man, wada ni Jovelarde. Senyora. Jovelarde? Siyak na rin, senyora. Apay adi ka nagpadlaw, anagos. Nakigtutakan ka. Kumusta kan? Anya tinapasamak kan ka? Senyora, mabalin ka diyan makipagtrabaho ak iti asyenda. Ha? Wen, apay kit din, asaan? Agtrabaho ak. Ngamjak kayat amamuan ti tao asyak ni Jovelarde. Ha? Saan siguro alimit ka na kayo tinapasama kanya? Ti panaglibas medyo pagminasan. Amok amawatan dak, senyora. Wen, amok ba ita? Kat pagyamanak, ta nakalibas kayo. Agtrabaho ak manan dito asyenda. Ngam sa anak na agpadlaw asyak ni Jovelarde. Da kayo lang kumatimaka mo. Sige, agtrabaho ka na ta. Kat di ka agdanag, taikan ka na ta iti sweldom. Kayat mo ka di, asikapay laeng ti katalagda. Saan, senyora? Agtrabaho ak akas gagangay ang trabador. Ala, addaken ka. Nukas ta nga rod, agsublikan dito mansyon. Tapno dito'y ka nga agnaan. Saan, senyora? Amangan na da makakita kanya. Kat ipulong da ka ni Senyor Pedro. Maawatag. Sige. Senyor, mabaling ka diya sa pailang itati katalag iti asyenda. Ngamin, awan matan ni Jovelarde asigot akatalag yun. Anya? Amoyo man, senyor. Idi pailaang akayat ko ti agbalin akatalag. Arumbang ko ma, asyak ti papananday di atakam. Ngam, inagaw idi ni Jovelarde. Senyor, nabayag ako nga agpapay kada kayo. Agtawanak pailang iti 57. Ita, anya nga itigunggunak pa nagpapay kada kayo. Anya? Senyor, nasakit tinakam ko iti dayjay at Jovelarde. Isulaing akabarbaro idi. Kat isumatan ti inikanyo iti saad. Baldo, saan mo ka damagan no anya ti gapuna? Anya ka diti, gapuna, senyor. Diyak ko makayat nga ibaga. Ang mala, ibaga kon tapno mapnag ka. Anya, senyor. Saan ka atalkan? Anya. Saan atalkan, senyor? Ngam, apay? Gaputa sa tanasaya ti ugalim no may papan iti kwarta. Ita, napnag kan? Kanayon nga agriri ka. Kanayon na dayta ti bagbagam kanya, Baldo. Senyor. Kadno ita, awanen ti bibiyang ko iti asyenda. Gapo tani senyoram alor na ita ti mangiman manihar. Anya? Aging gaita, mapayak pailaan mat, senyor. Biman kamet, Baldo. Saan na mapatganti kayat mo agbalin na nga to ti posisyon mo dito yung asyenda. Senyor? Malakit din. Inka magirwari ti arak taginom ta. Aguray ka, senyor. Panunutin ta, nung kasano ang may tuloy ti pagminasan. Taijayan ti pagtrabaho. Nagagatlit talaga ti trabahador. Nasayat mo ito basta. Makita ti kinapudno da iti trabaho da. Saan ka mailasin? Gaputa kang pa ini. Saan na nalintag ti panagnak? Kinaadna barabar tiniwat ko. Sakit ng kakalugong iti silag. Iso saan ka basta mailasin? Pagsat, di ka agtaktak berlatan na kasta. Agtrabaho ka nang runa no adan Senyor Pedro. Liklikan tayo kuma masaplit iti lati ko. Sa bagay, manmano nga umay ditoy. Tani Senyora Lorna itan, di mangiman manihar, iti asyenda.
O sige, ituloy mo, ti Aramida, ha? Manang Rita itan tiga talan. Awan makunakan ko na. Nasingkwat kan nagadat ni Manang Rita. Ket may karing agbalin akatalan. Mercy, amom ka dingat na dito asyenda ni Jovelarde. Un, senyora. Ngum ko na naajak ibagbaga iti sa balay. Taamangan no may sagma. Umay ka nagtrabaho dito asyenda. Tawan sa bali amastra ka na. Oh, Apay, senyora. Saan nyo akayat ti kaadda na dito? saan nga itirayta? Oh, Wanaw, agamak kayo. Gaputan naglibas da iti pagminasan. ha, kasano anamom da ita? Amukmat nga inayaban da iti ni Jovelarde ngagtrabaho iti pagminasan, senyora. Kat nadamag kumat iti may sa atrabahador dito asyenda. Anakalibas ka no da Jovelarde iti pagminasan. Gaputan nakakaasya. Kan pinarparigat da kano ni Jovelarde. Ay na, sobra ka no tinararami da kan kuana, senyora. Kasta tinadamag ko iti may sa atrabahador dito. Anya, Ngam ko na tinang ipadamag kanya. Ajak ka no sasawan iti daduma. Amangan ka no ngamen. No ad-adda amadaksan dagiti lalaki ang naglibas iti pagminasang. oh, agamakak, Mercy. Ha? Apay, senyora? Jakam mo, no anya ti pampanunutan ni Jovelarde. Amangan kit dimot na napanggap na nga gibalas. Anya? Saan mo't siguro, senyora? Ngamen, no agibalis ko na, di saan ko mangagtrabaho dito. Oh, Sabagay, no sobra arigat ti inaramid da kadakwada. Amangan no saan laang ang Jovelarde ti agibalas. Amangan no amin ang dagiti nakalibas alalaki. oh, pampanunutak ni Alex. Jakmet kaya't adakas ti mapasamak iti apok. Tauray kas kasano. Impatid ko ni Alex. Oh, amangan ngamin, no iraman da abalsad. Baldo, mapantay tayo jay kataltalunan. Mga lukoy tayo ti lalaki kan babae nga agtrabaho jay pagminasan. Wan, senyor. Masapul ti ayo tapno sumurot da kadata. Da kayo ti matungpal, senyor. Baldo, saan sana saya no iwaragawag ta nga kasapulan tayo ti trabahador jay pagminasan. Kasano nga ron, senyor? Mangayap kayo ti may sa trabahador alalaki takasarita ta. Sige, senyor. Ibagam nga umay jay farmhouse. Sumaruno kayo to. Umunakon. Arreglado, senyor. Hindi pa ako tayo jay. Nakita ka tayo. Ada ka sarsarita na may sa trabaho. Senyor, kababain. Bajay, pumanawan. Sa di mo dati papananda. Surutak ida. Ne, sino dahi ta ang lalaki? Saan analintag ti panagnana? Sa dino ti papananda? May sa atrabahador dahi ta, ngam apay nga adda ditoy. Aday ka, umasidag dito ayan ko. Sa dino ti papanam? Senyora. Ah, Senyora. Nasayat na nakita kayo dito yung agturong iti farmhouse. Jovelarde? Senyora. Adda ni Baldo. Inayaban na kimay sa katrabador. Ket nasiputak ka dito itinagturungan da.
Nalabit na napanday di farmhouse. Sa bali ti atap ko, senyora. Amangan no mga ayo damanan iti trabahador nga ipanday si pagminasan. Anya. Tangayad da kayo. Da kayon ti mapanay di farmhouse. Kat denggan nyo. Noon niya ti ibagana iti dayjay at trabahador. Anya. Numaawis na dagiti trabahador ang mapanay di pagminasan. Nakakasid ang tulayan. Diyak kaya't ama itulad da iti napasaran mi. Sige, mapanakon, senyora. Agraman ti pannagnana. Binaliwan na. Ang pilay-pilay. Oh, mapanak iti farmhouse. Ikamot laon. Ikarimi dayta. Ket saan kayo madanagan tagpapada ti bingay tayo. Basta ti aramidem, mangawis ka ti agtrabaho di pagminasan. Hindi yung kaya? Tadakdak kang timatgadan nyo? Ngam dito yasanda? Sige, senyor. Nasaya at launay. Pedro! Nangag ko ti imbagayo. Senyor, Lorna, adda ka ditoy. Nangag ko ti imbagbagayo iti daytoy a trabahador. Ket, anya ko maita? Sa anak nga umanugot, akisayan nyo ti trabahador dito'y asyenda. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.